beta joitha pini beta than bangili jitenteron aprang si birtang ton pencepa jemidam de aprang birtang kumpi arjoitha Pineda porfai ke tham aporpen JCCPA atum pencepa tirpi ponsi District Press Club of Karbi Anglong thiekpen DPCKA asai hemalong phirang ke amai inipon KSA tum chelangsi MLA Dorsing Ronghang ami phike kai asai dengpon Singhason MSC Knockout Football Championships 2021 Disobai Chandra Singh Pathwa Klamlong se Angdong Kitik Padopon Nilibe Messi constituency Kaparlo Tarapong along setame Tara Aji Langson along setame Kijoyadim ke Pamanpon Birtang kungpi arjuik det penepi puthat birtang tonpen cipajir midam senang Pineda porphai hini ra chitim aporpen dipu Karbi Anglong Tonmas Council adon ria thengnelong KSA tum chelangsi MLA Dorsing Ronghang ami phike kai asai dengpon Non malom tuar krong limate porline alam ki keklang along puthot hawar kehat MLA Dorsing Ronghang lam ki keklang dun athe sentara hawar along KSA office mate sai hem sitame labangsto tuar krong di kaparlo dundo toy phit sitame labangso long le MLA Dorsing Ronghang patate salam detsi ame thang jongjung amen pen compensation kache palong dun ajo lam ki keklang lapente labangso puthak KSA asonga tumpen chedon dunde chedon dun thakthi pusi DDC Bisnu Khangcho hinpen thirangkya thengno sodak ben ningje pon lapente inut MLA set ke lahai ke claim nangji aot kaliputa alang li hinpen mate kladak ben thirangkya thengno ningje pon MLA Dorsing Ronghang alang li choma tha ingnut BJP ke thegere gachik rong political songjapu BJP MLA la center along ilitum KSA office along le amithang jungjung ale kache paduji phansi alang li bang ilitum KSA office along le bang li pota chikur jesi aso compensation ma chara delo dasi aso compensation ka chara long mang ke karbi chor le asong ke koi maji koi de thengla KSA along le chota kali aso adungra long kedo la dengmo cultural complex ahempa alang di amithang jungjung ale phansi punya pota chikur jesi compensation atangka chara delo dasi rasona leader ke amithang jungjung ale phanchosi ke klema mate amithang ara phansi klema sikan du la pengela tum la Dorsing Ronghang chota kaila so compensation atangka ke palong chia panalang itum la kala hempu competent authority of land education long la so Dancing Rongpi la pen Dorsing Ronghang la pen arisa ho komane dolang ho ingot dalal dolang amen jirhon hamse আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমৰ যোগেদি মই একটা কথা অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰক হুকিয়াই দিব খুজিছো কাৰ্বি আংলঙত আজিলৈকে দালাল মুক্ত হোৱা নাই Dipukan Kimia Person onward teron cerap cetudun kan berita pangda pon Cinthong Inti News 24 Karbi Anglong Pineda porphai ke tham aporpen JCCPA atum pencepatir piponsi District Press Club of Karbi Anglong thiekpen DPCKA asai hemalong phirang ke amai inipon Pinibangso phirang ke amai ke padopon lake District Press Club of Karbi Anglong thiekpen DPCKA asai hemalong si JCCPA atum seminar along isi hini kache para alam lapente non ke bangje arni ke klem ponjia pothaksi bangso phirang ke amai along ningje pon Arjuik tha bangso phirang ke amalong kaning jalama puthak resounding success. Their presentations on the topic even in this seminar would be of immense help in removing misconception, confusion about the provision of the 6th schedule to the Constitution of India. Secondly, we are grateful to all the participants. Also, we sincerely appreciate the contribution of all the constituents of the JCCPA in organizing this seminar smoothly and successfully. The consensus opinion of the speakers in the seminar is that 6th schedule to the Constitution of India is especially for the specially protected people of the specially specified areas. The existing 26 elective seats of the KSC are not open for all. As such, the proposition of making 10 elective seats of the KSC is against the very spirit of the 6th schedule, and Karbi, Rengma, Dimasa and other hill tracts proper of Karbi Anglong
and West Karbi Anglong therefore should reject clause 2.3 of the MOS. The JSCCPA will try its level best to raise public awareness for molding strong public opinion against all the contentious. Dipupan berita pangda pon Cintong Inti News 24 Karbi Anglong. Karbi Anglong kang kijui kelang adim do sontak thak setame along tin along kijui adim mate kelang adim setame lang sundo la sontak thak se nilibe mesi constituency ka parlo tarapung along setame tara aji langsun along setame kijui adim ke pamanpon bangso ke pamanpon adim hadakara tum thurpak ben ke pang therasai kedengpon Lakhan ko rapon nilip MSC constituency ka parlo tarapung hawar ram rongpi arong along klingdun sonjoy teron kleng sarpo sonjoy rongpi pen jalin si risoy janga tumpen cepaduk si nithom antara aji langsung atowa ke pangthir asai dengpon klingdun sonjoy teron pen tuning ripon ke non ke bangje ar koi ciklu ke bangso langsung ingpupon po lasi bangso langsung kalitang dok tok bipike bangso tara aji langsung pi along si akereng amat dam julo lasi dok tok bipi RJK langsung henlo lasi kadok kabe Karbi Anglong arat setame nangka humriji mate artis atum an setame nangka humriji aphan alang litu mahin pen chuni ripon pado bangso sai kete ngarong nilip MSC pabitro rong pia hin pen setame thangnat akerap dunabe lapente madu akerap jo hang he pin pen si risoy janga tumsi bangso sai tengpon lu puta pherang ke hin pen mate pherang ke atuma thengno ningji pon bangsi Karbi Anglong arat an hokane kadong nilimen lagi sonjay teron lapen li kopia sayang deng sinang li non ke klaim bom lo nilinon matira da tirong pia rong long kleng donar pusi klaim di angka na to labang so langsu no men lapen la ka do ka we ke klaim ke dam na tum masap su than the gi ma labang so langsun na men lagi nitum daraji langsun pi ku si yopon dan labang so kam klaim lagi nitum research jaman si kepen pu bon lo dan labang so atwar tang tu ke pora nitum ka bo i fansi ko tik pon Singhason MSC Knockout Football Championships 2021 Disobai Chandra Singh Pathua Klamlong se Angdong Kiti Padopon Karbi Anglong Termas Council EM and Land and Revenue Agriculture EM Amar Singh Kiso Kachirap Kachitu Dun Terpini Bharatiya Janata Yuwa Morcha Mate Chekben BJYM Singhason Mondol Committee Chepatir Piponsi Hini Angdang Singhason MSC Cup Football Championship 2021 Kachepate Disobai Chandra Singh Terang Kapathu Akram Alongsi Borjak F Singh Polling Station 108 Lapente Langbirik Nodi Polling Station FC Right Wing 44 Atum Angbongsi Angdong Kiti Pathupon Lapente Labangso Kachepate along Borjak FC PS Aphan Ball Pumni Khap Thotsi Disobai Langbirik Nodi PSFC atum cepahai pomsi kacetong dunpen kacop hapon man kidu alhi sarpo Karbi Anglong Termas Council EM Land and Revenue Agriculture Amar Singh Kiso arideng pensi Langbirik Nudi FC Polling Station Right Wing 44 atum aphan ke hai anong ing pajirpon lapente labangso mailong Lumbajong Development Block BLCC Chairman Lawrence Rongpi Singhason GDC Chairman Ken Singde atum pendang lok pinaan kethi atum cetong dun konsensitif sudah me tempos labanto ni stadium kata kita itu dia Karbi Anglong ta pit dode Karbi Anglong ta Fransi ta komen apa berisian donor oleh kita alon seperti kata boleh kembali Manjapen berita pangdapon Sonjit Tiso News 24 Karbi Anglong ini berita langsung kantor nilon domai thagme kardom